Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel yang lagi main di Taman Situ Cibinong. Wah, asik bener tuh. Kira-kira di sana dia ngapain aja? Pan di sana ada tempat main yang enak. Waduh, teman-teman penasaran pan? Nih, kita lihat aja videonya teman-teman. Akhirnya kita sampai juga ya Tong, di mari di taman. Dah, sekarang mah liburan kagak usah jauh-jauh Tong, pada macet. Mendingan di mari di taman, gratis. Iya mak, iya. Tapi mak, Entong di mari main apa? Ini bisa main perosotan, lari-larian. Main main apa kek? Manjat-manjat kek no. Iya mak, tapi rame bener nih mak. Gimana dong? Ya nanti gantian Tong. Ya udah sana main Ki. Mama. Duh, ayo main di mana nih? Rame bener begini. Di sono rame, di sini rame, malah pada bocil-bocil semua lagi. Aduh, gimana nih Ayo balik lagi aja dah ke emak. Mak, rame bener mak, ayo nggak bisa main mak. Lo bocil-bocil semua. Kan ayo kan udah gede, rambut ayo tajam-tajam begini. Lantas kalau ngenain anak bocil ayo disalahin, dimarahin sama mamanya. Nah, terus bagaimana nih Tong? Ya udah mak, ngapain ya? Mak, ada tukang es krim tuh mak. Mendingan Tong beli es krim aja ya mak ya. Aduh, jajan-jajan juga. Ya udah sana beli es krim aja. Asik, Tong beli es krim. Bang, ayo beli es krimnya dong bang. Oh boleh deh, mau yang rasa apa? Ada rasa coklat, strawberry sama vanila. Ayo mau yang rasa coklat aja nih bang. Oh boleh, nih deh es krimnya. Oke, makasih ya bang. Enak. Seger banget ini. Balon. Siapa mau beli balon? Ada tukang balon. Bang, beli balonnya bang. Beli enak aja. Ya emak, ayo bisa main apa? Di taman kagak bisa main pan. Ayo main balon aja ya emak ya, beli ya. Sana aja. Ya udah beli dah. Satu sana. Kagak dua. Yaudah. Cepetan. Bang, beli bang, balonnya bang. Beli dua ya bang ya. Oh iya deh, nih balonnya ya. Asik, dapat balon, 2 biji. Asik, hore. Duh, kayaknya kalau aja di sini terus bakalan tekor nih aja. Tadi tukang es krim, sekarang tukang